салом алейкум. Умедворам ки садои ман рафта истодааст. ассалому алейкум тамошобинони азиз. Садо ҳаст, ҳамаш хуб аст. имрӯз ман оиди қонуни аф ки соли 2021, яъне ки ба наздикӣ қабул 6 сентябри 2021 қабул карда шуд, мехоҳам ҳамроҳи шумо камтар таҳлил намоям ва ба якчанд саволҳое ки ба ман пештар омада буданд тӯли 1-2 рӯзи охир мехоҳам ҷавоб диҳам. хуб, албатта гуфтанӣ ҳастам ки қонуни афе ки ҳамаи мо интизор будем, ин қонуни афи тиллоӣ буд, ба ном афи тиллоӣ буд ва бисёр мардум умедвор буданд ки дар ҳақиқат қонуни афи тиллоӣ мешавад. Лекин ҳозир таҳлил менамоем чӣ гуна қонуни афи тиллоӣ шуд. Шурӯъ мекунем ба қонун. Шурӯъ мекунем аз моддаи 1. Кадом нафарон ба ин қонуни аф дохил мешаванд ва ба озодӣ мебароянд. Дар аввал занон, ноболиғон, мардони ба синни 55 сола расида ва болотар, аз ӯ боло ва маъёбони гурӯҳи 1, 2, 3, шахсони гирифтори бемориҳои омосӣ бадсифатӣ марҳилаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи тансифии байналмилалии омосҳои бадсифатӣ, бофтаҳои лимфоидӣ ва хунравӣ, бемориҳои сил ва шахсоне ки бемории ишемии дил доранд. Инчунин фаъолиятҳои ҷисмонии гурӯҳи 3 ва 4 маҳсуб доҳист шуданд. Баъдан иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ба шахсоне ки ба он баробар карда шуданд, иштирокчиёни амалиётҳои ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, инчунин шахсоне ки бар асоси фалокати нерӯҳои барқи атомии Чернобилӣ зарар диданд, шахсоне ки ба мукофоти давлатии ИҷС ва ҷС Тоҷикистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд, яъне ки мукофотонида шуданд ва шаҳрвандони хориҷӣ. Ин буд моддаи 1. Албатта қонуни аф хеле мушкил ҳаст, мушкилфаҳм, печутоб доданд. Барои он ки пурра таҳлил намоем ва фаҳмем пурра мо ин ҳамаи моддаҳоро, на ҳамаи моддаҳоро, қонуни аф аз 21 модда иборат мебошад ва дар он асосан 11 модда дахолат дорад. дида мебароем. Моддаи 2 бошад. Дар ин ҷо маҳкумшудагоне ки аз беэҳтиётии ҷиноятӣ содир намуданд, новобаста гуфта шудааст, аз намуди ҷазои таъиншуда аз адои ҷазо озод карда шаванд. Дар моддаи 3 бошад маҳкумшудаҳои зерине ки аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда шаванд, шахсоне ки нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, нисбати онҳое ки ҷазо шарттан татбиқ накарда бошанд, яъне ки ба ин асосан дохил мешавад занҳое ки кӯдаки хурдсол доранд, яъне ҷазо нисбати онҳо таъин шудаасту лекин мавқуф гузошта шудааст. Инчунин шахсоне ки дар колонияҳои ислоҳотии сукунатӣ, яъне ки поселенкаҳо адои ҷазо карда истоданд, баъдан он шарттан пеш аз шахсоне ки пеш аз шарттан аз муҳлат аз адои ҷазо озод карда шуда бошанд, онҳо шарттан пеш аз озод карда шуда буданд, онҳо ҷазои дигар ба мардуми сохтан азодии алоқамандӣ набуда маҳкум шуда бошанд. Дар ин ҷо дар қисми 6 бошад, бо инчунин гуфта шудааст, онҳо барои шахсоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои қисми 3-4 моддаи 245, қисми 3 моддаи 246, қисми 3 ва 4 моддаи 247, қисми 3 моддаи 253, қисми 3 моддаи 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 299, яъне шахсоне ки ҷиноят содир карданд, ҷинояти иқтисодӣ дахолат мекунад ба онҳо. Агар зарар пурра талаф карда бошад, татбиқ карда мешавад. Дар моддаи 4 бошад, шахсоне ки яъне ки маҳкумшудаоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои қасдан маҳкум шуданд,
аз адои ҷазо озод карда мешаванд, бояд озод карда шаванд. киё ҳастанд? маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои на чандон вазбин аз озодӣ маҳрум карда шудаанд, озод карда шаванд. маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазбин ва дараҷаи миёна ба муҳлате ки то 5 сол аз озодӣ маҳрум шудаанд, ба маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шудаанд ва на камтар аз 3/1 ҷазоро аз озодӣ маҳрум кардан, яъне ки штаанд дар маҳбасҳо. инчунин ба маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазбин агар ҷазои худро аз 4/1 адо карда бошанд, татбиқ карда мешавад, бояд шавад. бармегардем ба моддаи 5. моддаи 5 пешбурди парвандаҳои ҷиноятии зерин қатъ карда, яъне ки дар таҳқиқи таҳқиқотӣ ва тафтишоти пешакӣ ё ин ки баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагарданд, қатъ карда шавад. оиди ба ҷиноятҳое ки то рӯзи мавриди амал қарор доранд, қонуни мазкур аз тарафи шахсон дар моддаи 1 ҳамин қонун пешбинӣ шудааст содир гарданд. нисбати шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, нисбати шахсоне ки қасдан ҷинояти начандон вазбин ва дараҷаи миёна содир намуданд, нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи қисми 3 ва 4 22 моддаи 245, қисми 3 моддаи 246, қисми 3 ва 4 моддаи 247, қисми 3 ва моддаи 253, қисми 3 моддаи 257 ва қисми 2 моддаи 264, яъне ки ҷиноятҳое ки ба иқтисод дахолат доранд, зарари моддиро пурра агар барқарор карда бошанд, татбиқ карда мешавад. моддаи 6. дар моддаи 6 бошад муҳлати ҷазои адоднагардии маҳкумшудагоне ки нисбати инҳо амали моддаи 1 ва 2 бандҳои 3 ва 6 моддаи 3, моддаи 4 ва 5 қонуни мазкур татбиқ намегардад, яъне кам карда мешавад. нисбати кадом шахсон? нисбати маҳкумшудагон, шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои аз рӯи беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрумӣ сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2/1 яъне адои ҷазо карда бошанд. нисбати маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои беэҳтиётӣ нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазбин ва дараҷаи миёнаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, агар аз 2/1 адои ҷазо карда бошанд. нисбати маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазбин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 3/1 пешбинӣ карда шудааст. ва нисбати маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазбин агар адои ҷазо аз 4/1 адо карда бошанд, татбиқ карда мешавад. акнун инҷо сар мешавад моддаи 7, яъне ки дар ин моддаи 7 тамошобинони азиз бисёр истисноҳо ҳаст. ҳозир ман ба шумо онҳоро мегӯям, дар кадом моддаҳо истисно карда мешавад. яъне ки муқаррароти моддаи 5 ва 6 мазкур нисбати ба шахсони зерин татбиқ карда намешаванд. инҷо гуфта шудааст, шахсоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар моддаи 104 қисми 2 ва 3, моддаи 125, моддаи 138, моддаи 139 қисми 2, моддаи 141 иловаи 2 қисми 1, моддаҳои 143, 179, 179 қисми 2, моддаҳои 186, ҳозир 1 дақиқа бахшиш, қисмои 3 ва моддаи 200 қисми 3 ва 4. бисёр саволҳо омада буданд дар бораи ин модда. моддаи 201, моддаи 249, 262, 289, 305, 306, 307, 307-1, 307-2, 307, яъне ки 307 ҳамаш омадааст, 308, 309, 310, 313 қисми 3,
моддаи 314 қисми 4, моддаи 319, моддаҳои 326, 28, 329, 401 ва 401 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. баъдан шахсоне ки барои ҷазои як умра аз озодӣ маҳрум карда шудаанд ва шахсоне ки нисбати онҳо ҷазои қатл ва ҷазои маҳрумӣ сохтан ба озодӣ иваз карда шудааст, нисбати шахсоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои қасдона дар маҳаллаи адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум карда шудаанд, нисбати шахсоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои қасдона дар марҳилаи адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шудаанд. шахсоне ки қаблан тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, яъне ки аз 25 октябри соли 2019 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кишида шуданд, яъне ки баъдан боз ҷиноят содир карданд, нисбати онҳо низ қонуни аф татбиқ карда намешавад. инчунин ба моддаи 8 мегузарем. дар моддаи 8 ҳозир ман ба шумо мегӯям кадом шахсон низ нисбати он татбиқ карда намешавад, яъне ки маҳдудиятҳо дар ин ҷо мавҷуд мебошад. дар ин модда муқаррароти моддаи 1, 2 ва 4, 5 қонуни мазкур нисбати шахсоне ки барои ҷиноятҳои зерин ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудаанд ё маҳкум гардиданд татбиқ карда намешавад. бубинем ки чӣ қадар маҳдудиятҳо омода истодааст. инчунин барои ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи моддаҳои 104 қисми 2, моддаҳои 109 қисми 3, моддаҳои 110, моддаҳои 122 қисми 2 ва 3, моддаҳои 125, моддаҳои 130, моддаҳои 130 иловаи 1 қисми 3, қисми 3 моддаи 131, моддаи 137, моддаи бармегардем инҷо асосан моддаҳои 200 қисми 3 ва 4 ва моддаҳои 201 қисми 3 ва ғайра моддаҳои бисёр дар ин ҷо дарк карда шудааст. баъдан нисбати шахсоне ки ба ҷазои як умра аз озодӣ маҳрум сохтан маҳкум шуданд, болотар дар моддаи 7 гуфта гузашта бошед. нисбати шахсоне ки барои ҷазои қатл ин ҳам гуфта шуда буданд, яъне ки пешбинӣ шудааст бисёр. бармегардем бибинем бисёр маҳдудиятҳо ҳаст, истисноҳо дар ин ҷо гуфта шудааст. гарчанде ки дар моддаи 1 ва 2 пешбинӣ карда шудааст ки нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад ва онҳо бояд ба озодӣ бароянд. бинем ки муқаррароти инҷо боз гуфта 124 қонуни мазкур нисбати занон ва ноболиғоне ки ҷинояти пешбинӣ намуданд, моддаи 104 қисми 2, моддаи 109 қисми 2 ва 3 моддаи 125 қисми 3, моддаи 130, моддаи 138, 139, 143, 179, 179 қисми 1, 2, 3, 185, 186, 187, 188, 189 қисми 3 ва 4, моддаҳои 200 қисми 3 ва 4, моддаи 201 қисми 3 ва 4 ва моддаҳои 5, 212, 3, 4 ва 5 моддаи 212, моддаҳои 249, 269 ва ғайра 370 дар ин ҷо ҳаст. нисбати онҳо низ татбиқ карда намешавад. инро бубинем ки дар моддаи 9 ҳамин қонуни аф, қонуни мазкур гуфта шудааст ки муҳолати адонагардаи ҷазои маҳкумшудагон нисбати онҳо ки амали моддаи 6 қонуни мазкур татбиқ намегардад, кам карда мешавад. муҳолати адои ҷазонагардаи маҳрум сохтан аз озодии маҳкумшудагон ки барои содир кардани ҷиноятҳои қисми 1 моддаи 104, қисми 1 ва 2 моддаи 138, қисми 1 ва 2 моддаи 139, моддаҳои 179 қисми 187, 189 қисми 3 ва 4, 200 қисми 3 ва 4, моддаҳои 201, 249, 307 то ҳамааш ин ҷо ворид карда шуданд. 310 нисбати ин моддаҳое ки дар ин ҷо дарҷ карда шудааст новобаста аз маҳдудиятҳо яксолӣ кам карда мешавад.
акнун бибинем ки муҳлати адунагардидаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодии маҳкумшудагоне ки ба ҳукми барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо дар қисми 2 моддаи 189, қисми 2 моддаи 307 ва қисми 3 моддаи 307 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати агар зиёда аз 20 сол пешбинӣ карда шуда бошад, нисбати онҳо 4 солӣ кам карда мешавад. ҷазои онҳо 4 солӣ кам карда мешавад. бинандагони муҳтарам, лайк монданро, подписатсия карданро фаромӯш накунед. албатта контенти мо контенти худро дорад дар ин ҷо. шахсоне ки онҳо мехоҳанд аз ҳуқуқи худ хабардор бошанд бештар, ба онҳо ин канали мо тааллуқ дорад. бармегардем ба моддаҳои 112-ро ман мегардам. ба шумо ҳозир камтар таҳлил мекунам. қарор дар бораи татбиқ кардан ё рад кардани татбиқи қонуни мазкур нисбати ҳар як шахс ба алоҳидагӣ, яъне қарор қабул карда мешавад нисбати ҳар як шахс. қарор дар бораи татбиқ намудани мазкур шахсе ки дар гуфтугӯ қарор дорад, агар пештар танҳо пас аз дастгир шудан ё ин ки худ ба мақомот рафтан ё ин ки дар тафтишоти судӣ қабул карда мешавад. яъне ки агар дар афви соли гузашта соли 2019 рафтани онҳо ё дастгир кардани онҳо шарт набуд, дар ин қонуни афви тиллоии 2021 бошад, ҳатман аст. то он даме ки онҳо дастгир карда нашаванд, яъне ки худ нараванд ба мақомот супуранд, нисбати онҳо татбиқ карда намешавад. моддаи 15. дар моддаи 15 бошад, як бора ба моддаи 15 мегузарем. қонуни мазкур нисбати шахсоне ки татбиқ карда намешавад, инҷо ман бисёртар маҳдудиятҳоро гуфта мегузарам. барои содир намудани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҷиноятҳои айбдор донистанд ё маҳрум карда шудаанд, агар яке аз ҷиноятҳо дар моддаи 7, яъне ки дар он ҷо маҳдуд карда шуда буданд, қонуни мазкур пешбинӣ шуда бошад. киҳо мефуроянд? шахсоне ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯъаҳои айбдор донистанд ё маҳкум шуданд, агар яке аз ҷиноятҳои содир намудаи онҳо дар моддаҳои қисми 2.104 ва қисми 2.125, қисми 3 моддаи 138, қисми 3 ва 4.139, қисми 2 моддаи 142, моддаҳои 143, 179, 180 ва ғайра моддаҳо инҷо дар карда шуда татбиқ карда намешавад. яъне бубинем ки маҳдудиятҳои зиёде инҷо ҳаст. ман гуфта мехоҳам ки нисбати шахсоне ки афв шуданд ҷазои иловагӣ барқарор намудани товони зарари моддӣ ба кирдои ҷиноят расонданаш озод карда намешавад. яъне онҳо бояд товонро ҳатман барқарор намоянд. ин буд кӯтоҳ дар бораи қонуни афв ман ба шумо маълумот додам. он чие ки дахолат дошт ҳоло бошад мегузарем ба ҷавоби саволҳое ки ба ман пештар омадаанд шурӯъ мекунем. инҷо ҳам саволҳо омадааст. мо интизори саволҳои шумо ҳастем. дуруст. ҳоло тамошобини мо камтар ҳастанд, лекин умедвор ҳастам ки баъдан ворид мешаванд ва тамошо мекунанд. савол омадааст ба ман пештар аз мавзунаи соле. касоне ки гуфтанд ки ному насиби онҳоро ман гӯям, ман дарч мекунам. дар ин ҷо агар касоне ки нагӯянд, ман намегӯям. мавзунаи соле чунин савол додааст: бародари ман бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 як сол пеш маҳкам карда буданд. оё ин модда ба амнистия мефарояд? ман пештар гуфта гузашта будам, яъне ки тибқи талаботи моддаи қонуни афви 2021 новобаста аз маҳдудиятҳо кам карда мешавад. яъне ки дар моддаи 9 гуфта шудааст ки новобаста аз маҳдудиятҳо кам карда мешавад. 307 низ ба он модда дахолат дорад, лекин пурра озод карда намешавад. албатта амнистия татбиқ карда мешавад, танҳо як сол кам карда мешавад муҳлати ҷазои он кас.
моддаи 201. Саволи дигар, моддаи 201 қисми 1 соли 2016 аф шуда буд. лекин боз ба моддаи 200 қисми 2 суд карда шуд, ҷазо ба муҳлати 5 солу 8 моҳ дода буданд. оё аф мешавад ё намешавад? дар ин ҷо агар аф нисбати он шак соли 2016 татбиқ карда шуда бошад, яъне ки афи 2019 татбиқ карда нашуда бошад, ин аф татбиқ карда мешавад ва вобаста моддаи 200 қисми 2 фикр мекунам озод карда мешавад. саволи дигар, модарам ба моддаи 247 қисми 4 соли 2020 маҳкам карда шуда буд. оё аф татбиқ карда мешавад? агар моддаи шумо соли 2020 маҳкам карда шуда бошад, ҳукми судӣ нисбати он кас эълон карда шуда бошад ва ҷазо зарар пурра барқарор карда шуда бошад, аф татбиқ карда мешавад. агар зарар барқарор карда нашуда бошад, нисбати он кас 1 сол муҳлати ҷазо кам карда мешавад. саволи дигар, аҳмад чунин савол додааст: моддаи 244 қисми 4 нисбати занҳо татбиқ карда мешавад ва озодӣ ба озодӣ мебароянд. дар боло гуфта шудааст ки нисбати занҳо бояд татбиқ карда шавад, дар моддаи 1-2 буд, лекин маҳдудиятҳо дар моддаи 7-8 дар он ҷо дида карда шудааст. дар ҳолате ки парванда нисбати моддаи шумо 244 қисми 4 бошад, 244 қисми 4 бошад, нисбати он кас аф татбиқ карда мешавад, лекин он кас ба озодӣ баромада наметавонанд. аф татбиқ мешавад, лекин ба озодӣ баромада наметавонанд, зеро моддаи 24 қисми 4 аст, ҷинояти вазбин аст. саволи дигар, нисбати шахсе ки дар сукунат қарор дорад, он кас озод мешавад ё намешавад? ин ҷо ҳам вобаста аз ҷиноят ҳаст. пештар агар озод карда мешуданд аз сукунат, ҳоло бошад дар ин қонун камтар дигар ҳаст, вобаста ба нисбати ҳар як кас ба алоҳидагӣ дида баромада мешавад. вобаста аз содир кардани ҷинояти он кас мебошад. саволи дигар, падарам бо моддаи 108 қисми 1 соли гузашта тюрма карда буданд падарамро. ба муҳлати 2 сол оё он кас озод мешаванд? моддаи 108, агар хато накунам, ин ҷинояти аз рӯи беэҳтиётӣ ба марг расондан мешавад. дар ҳолате ки агар 1 сол адои ҷазо карда бошанд ва дар моддаи 78 қарор надошта бошад, фикр кунам ки дар моддаи 78 қарор надошт, нисбати он кас аф татбиқ карда мешавад. саволи дигар бармегардем. моддаи 212 қисми 2 амнистия карда мешавад. моддаи 212 қисми 2 ин вайрон кардани қоидаи ҳаракатиро ба воситаи нақлиёт. қисми 2 ин яъне аз рӯи беэҳтиётӣ боиси марги нафарӣ шудааст, албатта, ё ин ки зарари саломатӣ расондааст, вазбин расонда бошад. моддаи 2 ҷинояти аз рӯи беэҳтиётӣ қисми 2 мефарояд. дар қонуни 78 қарор надорад. нисбати он кас татбиқ карда мешавад ва умедворам ки он кас озод карда мешавад. так, саволи дигар, моддаи 259 қисми 2 бародарамро соли 2019 6 сол маҳкум карда буданд. ӯ озод мешавад? бо моддаи 252 хато накунам ғайриқонунӣ ҳак карда бурдани нақлиёт мешавад, яъне ки ба мақсади тасарруф кардан. модоме ки қисми 2 бошад,
нисбати он кас автотабдиқ карда мешавад ва фикр мекунам ки он кас озод карда мешаванд. ин буд ҷавобҳо ба саволҳое ки ба ман пештар омадагӣ буд. пурра ҷавоб додам. ҳозир ба тариқи ватсап низ ба фикрам савол омадааст. инҷо моддаи падарамро як дақиқа падарамро бо моддаи 200 қисми 4 аз озодӣ маҳкум карда буданд. нисбати он кас афт татбиқ карда мешавад. оё он кас озод мешаванд? ҷинояти ин махсусан қисми 4 агар ки қисми 4 бошад, моддаи 200 қисми 4 махсусан вазбин аст ва нисбати он кас низ афт татбиқ карда мешавад, лекин он нафар ба озодӣ намеравад. нисбати он кас дар асоси қонуни моддаи 9 як соли муҳлати он кас кам карда мешавад. акнун боз саволи дигар омадааст. муҳтарам бинандагон, на танҳо ба саволу ҷавоб мебошад. ба саволҳои шумо ман ҷавоб додан мехоҳам, балки ман мехоҳам шумо камтар аз ҳуқуқҳои худ хабардор бошед ва худро ҳимоя карда тавонед, наздикони худро ҳимоя карда тавонед ва ба фиреби ягон нафарони нафароед. бо саволи дигар омадааст. инҷо ба тариқи мессенҷер савол омадааст ки моддари манро ба моддаи 247 маҳкам кардаанд. яъне ки ба он кас 10 сол муҳлат ҷазо додаанд. он кас ба озодӣ мебароянд, оё не? ман пештар ҳам оиди масъалаи моддаи 247 гуфта гузашта будам. инам ҷинояти вазбин мебошад. агар талоф зараро барқарор кардагӣ набошад, он кас ба озодӣ баромадан наметавонад, лекин нисбати он кас қонуни афт татбиқ карда мешавад. муҳлати ҷазои он кас 1 сол кам карда мешавад. так, бо саволи дигар омадааст. ба русӣ ҳам гап занед. ба русӣ гап занам мешавад, лекин барномаи ман ба забони тоҷикӣ бурда истодам. ҳоло агар савол ба забони русӣ бошад, ман ҳатман ба забони русӣ ҷавоб медиҳам. бинандагони муҳтарам, шумо фикр накунед ки ман навиштаҷотҳои шуморо намехонам, комментарияҳои шуморо намехонам. ман ҳамаи онҳоро мехонам, пайгирӣ мекунам ва ба қадри имкон ба онҳо ҷавоб медиҳам. саволи дигар ба тариқи мессенҷер омадааст. инҷо моддаи 307 оё озод карда мешавад? пештар ҳам гуфта будам, моддаи 307ҳо дар муқаррароти қонуни 7-8 пешбинӣ карда шудааст. онҳо озод карда намешаванд, лекин тибқи талаботи моддаи 9 ҷазои онҳо ба муҳлати 1 сол кам карда мешавад. ҳозир ман инҷо боз савол омадааст. зеботаркизмо хушҳолем ки шуморо боз мебинем. ташаккур. зеботаркиз навистааст. ташаккур, миннатдорам. умедворам ки шумо пайгирӣ менамоед ва дар оянда саволҳои худро пешниҳод мекунед. интизори саволи шумо ҳастам. ҳоло фурсат ҳаст, метавонед саволҳои худро пешниҳод намоед ва ҷавоби дақиқро гиред. ҳоло саволҳо фақат ба тариқи мессенҷер ба ман ворид шуда истоданд. барои чӣ ки бошад, ба тариқи ватсап ҳам омадааст. як дақиқа. бинандагони азиз, хеле шумо кам ҳастен. ҳоло мебинам ворид шавен. силка ҳаст. силка где? силкаро ман партофтаам, дар ҳамин комментария ҳаст. болотар нигоҳ кунед, силка ҳаст.
метавонед ба тариқи ссилка ворид шин ва саволи худро пешниҳод намоед. А где ссилка гуфтааст инҷо? Сакина Азизова. Ссилка дар болотар ҳаст, дар комментария метавонед ворид шавед. ҳозир ман бори дигар кӯшиш мекунам ссилкаро инҷо гузорам. ссилкаро гузоштам, метавонед ворид шавед. бинандагони мо имрӯз хеле пассив ҳастанд. ман мефаҳмам ба бинандагони мо бештар мавзӯъҳои сиёсӣ бошад писанд меояд ё ин ки мавзӯъҳои рақсу бозӣ бошад писанд меояд. лекин ман аз ин ягон парвое надорам, зеро ман подписчикои худро дорам, контенти худро дорам. албатта каналҳои ҳуқуқӣ хеле кам ҳаст, лекин ҳастанд нафароне ки пайгирӣ мекунанд ва савол медиҳанд. бахшиш ман ба саволе ки ба тариқи WhatsApp ворид шудаги буд ҷавоб надодам, ҳозир ман ҷавоб медиҳам. моддаи 401 ба ман бигӯед ки моддаи 401 озод карда мешавад. фарҳод Узбеков чунин савол додааст. мутаассифона моддаи 401 дар муқаррароти қонунии 8 қарор дорад ва нисбати он кас ин модда истисно мавҷуд ҳаст. моддаи 7 қарор дорад. озод карда намешавад, лекин қонуни 7 татбиқ карда мешавад. он кас пурра ба озодӣ баромада наметавонанд, лекин нисбати он кас қонуни 7 татбиқ карда мешавад. новобаста аз маҳдудиятҳо муҳлати ҷазо кам карда мешавад ба муҳлати 1 сол фикр кунам. саволи дигар омадааст, инҷо дар коммент аст. Нурулло Миршоев. савол аз шаҳрвандӣ чӣ хел баромадан дар кор аст? савол аз шаҳрвандӣ чӣ хел баромадан дар кор аст? муҳтарам Нурулло Миршоев, ман ба ин саволи шумо айни ҳол ҷавоб дода наметавонам, зеро мавзӯи мо мавзӯи имрӯз аф аст, қонуни аф. мо инҷо бисёртар ба саволҳои ки доири аф омода истоданд ва шумо метавонам ҷавоб диҳам. оиди баромадан набаромадан аз шаҳрвандиро инҷо ман ба шумо гуфта наметавонам. баъд инҷо савол нопурра ҳаст, чӣ хел шаҳрвандии куҷост? Тоҷикистон, Россия? ман мутаассифона. хуб, ку мебинем боз дигар саволҳоро инҷо. савол такрор шуда истодааст. саволи дигар омадааст ба тариқи Viber. ҳозир Viber-ро ҳозир 1 дақиқа дӯстон, чӣ техникӣ шуд? як меҳмон омаданд, акои Алим Шерзамонов. ҳозир 1 дақиқа шуморо мекушем. салом алейкум акои Алим, умедворам ки хуб ҳастед. ҳозир 1 дақиқа микрофони шумо, ман овози садои шуморо нашунда истодам акои Алим. садотон нест. барои чӣ бошад ки шояд микрофонтон аз ман кушодагӣ аст. бинандаҳои мо пассив ҳастанд камтар. Келим, садотон нест. садои шумо наомада истодааст, лекин микрофони шумо аз инҷо кушодагӣ аст. шояд аз нав ворид мешавед. Анакун омад. Анакун омад, ман садотонро шунда истодам. пас ин микрофони ман чизаш набуд. Паст аст, лекин ҳаст. паст аст? Не, омада истодааст. خب برنامه شما خیلی در وقت ناقله انتخاب شده است. در حال حاضر در پیام تیوی برنامه فردای تاجیکستان است، برنامه آنلاینی و اکثر مردم همونجا هستند
و به فکرم مولا در صدای مردمم یا در کدامی از برادران تفاوتی دیگر هم رفتی شده است. در بر عقب و بوتل تنبول عقب و بوتل دیگر رفته ایستاده باشد، اصلا در اینجا امکان شرکتی مردم وجود ندارد. یکم دوم اون است که من میخواستم برای مردم معلومتر اطلاع داده شود. یعنی شما میگید فرض کرده ماده 471 که مردم اصلا در جریان نیست، یا 471 بخوام وجود ندارد، 401 مردم در اصلا در جریان نیست. چی رقم ماده این است و به کدام اتهامات است؟ حتمی نیست که در این برنامه شما حتمی نیست که همه اونهای شرکت دارند که یا از قانون با خبرند یا خویشاوندانش زندانی هستند و اونها استاتیا یا ماده خویشاوند نزدیکشان رو میدونند. لیکن اونه که ماده خویشاوندش رو میدونند من نمیدونم. از همین خاطر شما اگر همون استاتیا رو، یعنی استاتیا 200 این حمل و نقل مواد مخدر است، غیر قانونی مواد مخدر است. 200 قسم 1 2 3 4، یعنی قسم 1 اگر این گرامش خیلی کم باشد یعنی برای استعمال شخصی است و این جزای خیلی کم رو در نظر دارد و این با البته که با اوف میغلطد، یا 200 قسم 2 هم قسم هم میغلطد. 200 قسم 3 و 4 اصلا نمیغلطد، ولی در آخر در بند نو گفته می شود که نوابسته از آنی که غلطید یا نغلطید 1 سال کم کرده می شود. یعنی از همان فرض کردیم اگر 18 سال گرفته باشد و از این 18 سال 6 سال رو خوب ششته باشد، 12 سال مونده باشد، خیلی 1 سال از اون چی می شود؟ تری می شود، میموند 11 سال. کم کرده می شود، میموند 11 سال. و من میخواستم با تماشابینان شما مراجعت کنم که شاید در امین موردها خب مقامداران از شما خب رشوه طلب کنند، یعنی طمع جویی کنند که ما خب آدم شما رو به چیز وارد میکنیم، به امنیستی وارد میکنیم و شما همین قدر مبلغ رو پرداخت کنید. از همین باید مردم خودداری کنند و باید بدونن که کدام استاتیایی نباشد 1 سال از کم کرده می شود، نوابسته از ماده شد. در دیگر ماده و اینجا 247 قسم 1 گفتن، من نمیدونم 247 چی است، قسم 1ش چی است، لیکن حدس میزنم یعنی گمان دارم که این به بند امان 3.1 باید وارد شود. حتما باید از 3.1 حصهش باید از چیز از سروک عمومیش یعنی از مولت عمومیش باید کم شود. لیکن اصلا من نمیدونم 247 این کدام جنایت است؟ جنایت قلابی کلیم. قلابی اگر باشد خب در قلابی شما گفتید و دیگرها هم گفتن نوابسته به همین قانون عفو عذر قبول می شدگی در همین ماده قلابی اگر تمام همون ضرر برقرار کرده شده باشد، بگفت تاجیکا تمام همین گروزیتی که پروکوراتور قطعی تفتیشات این مردک خوب را گروزیت کرده باشد، اگر تمام همین گروزیت چی کرده باشد، پرداخت کرده باشد، برای جبر دیده میگن، اصلا جبر دیده این مبلغ رو در عمرش نمیبیند، همون جبر دیده
این مبلغ‌هایی که ستانده میشوند اینا رو خب مفتشون آبولای میکنند و در همین مورد خب اگر اون مرده که فرض کردیم به 200,000 گروزیت کرده باشند او شاید پرداخت کند و با یکی پیدا شد که فرض کردیم در پرونده عزت امان اگر تمام مبلغ های گروزیت شده شه اگر پرداخت هم کند یکی پیدا می شود که 307 قسم 3 هم بار شدگی است و میگن که اکنون برو امون دیگر را بخشیدیم برای پرداخت کردنت لیکن 307 قسم 3 قطعی 8 سال می روی زندان. یعنی این دیگر در اختیاری همون تفتیشات متصدیان تفتیشات و پروکوراتور است و من از شما میخواستم که همین با مثال های مشخص یعنی اگر سوال داده شد که فرض کردیم فلان مثال خیش من 10 سال گرفت از آن 3 سال 6 7 سال باقی مانده است فلان استاتیا است خب چی پیش بینی شده است و ما و شما باید مثال بیاریم که در این حالت اگر این طبق ماده فلانی باشد و اون به همان ماده های وارد شده باشد که از 1 حصه اون بخشیده می شود یعنی او از 7 سال فرض کردیم از 1 حصه اگر بگیریم از 7 سال این می شود 2 سال و چند ماه یعنی قریب که 2 سال و چند ماه از اون چیز می شود کم کرده می شود و 5 سال و چند ماه دیگر باقی می ماند یا اگر حتی چیز وزنین ترین جنایت صادر کرده باشد نفری و با 25 سال حکم شده باشد و 24 اون رو پس سر کرده باشد 24 اون رو نسبتی در اساس همین او پگاه از زندان آزاد می شود چون که در او تفاوت مدرن بله طبق مدرن همین یعنی چیز یک کمی با مثال های مشخص از حیات انسان هایی که امروز در برنامه شما شاید حضور نکرده باشند به خاطر اون که برنامه دیگر است ولی شاید پگاه دیگر همین در ثبت برنامه شما رو تماشا کرده باشند باید اونو به سوالای خود پاسخهای مشخص بگیرند و در زیر همین نوار شما باید اونو خب شرحه های خود رو نویسند و در برنامه آینده شما اینو رو در نظر بگیرید و من از شما میخواستم که با همین متصدیان برنامه های پیام تیوی خب صدای مردم گروه 24 و دیگران هماهنگ کنید یعنی با اونها تماس گیرید و ساعتی رو برای برنامه تان انتخاب کنید که اون ساعت چی باشد فرقیت داشته باشد اکنون اکی من اعلامیه خود را 2 روز پیش ماندگی بودم لیکن اعلامیه وهو نبود فرق نیست از این شما اعلام مانده باشد چون که ایشان چی دارن ایشان برنامه های مشخص دارن روزهای مشخص دارن شما با اونها از پیش از ماندن اعلانتان شما با اونها تماس گیرید و موافقه کنید یعنی یک نوع موافقه کنید که همین برای شما برای برنامه شما ضرر نرساند برنامه من فکر دارم که برنامه من ضرر نمیبیند از اون شخصانی که اشتراک نمیکنن اون شخصانی که میخوان از خود خبردار باشن یک دقیقه حاضر که من به خاطر محض شما شخص شما و اینجا وارد شدم چون 1 2 3 تماشابین قطعی آدم ها در همین چت هم وارد نمی شوند
درست میفهمید؟ درست من درست وارد شدم به خاطر من شخصا شما، چون شما رو میشناسم، من تشکر وارد شدم که به برنامه شما. لیکن شخص بیگانه اگر بیند که 3 تماشابین است، 2 تماشابین است، 4 تماشابین است، وارد نمیشد برنامه از همین خاطر. خب چی نمیگیرد؟ یعنی بازبینیش زیاد نمیشود و پگاه حتی در ثبت هم شاید از 300 400 بالا تماشابین نرود. اگر در آنلاین حدود اقلا 500 200 نفر، اقلا حدود 200 نفر آنلاین شرکت کند، باور داشته باشد که برنامه شما من بعد تماشابین پیدا می. تشکر کردیم. لیکن نصیحت های مفید. نوابسته از این برنامه شما بسیار مهم است. تشکر که شما چنین برنامه را پیاده کرده اید و باید شما رو افتاده نشوید از من رو افتاده نیستم، رو افتاده هم نمیشوم. لیکن هر کار کنید که همین تعداد، یعنی خب با دیگر مأموران برنامه ها برنامه دیگر هماهنگ کنید و همین خیل کنید که همین آنلاین برنامه تون هرچی بیشتر تماشابین داشته باشد. تشکر کردیم. اگر با من مسئله اجازت باشد یک دقیقه مسئله ایزتمون رو شما پیشتر گفتید که اگر چنده که وی ضرر رو برقرار کند هم میتونن که پس از وی یکون مدت دیگر رو، یعنی که این رو دیجور نستطیع میگن در تفتیشات میتونن نسبت اون کس ممکن علاقه پیش بینی کرده باشن یا اینکه نسبت ایزتمون تصمیم گرفته شده است. تصمیم گرفته شده است که با او چی خیل مناسبت کنند و وابسته به تصمیم، یعنی تصمیم اگر گرفته شده باشد که این مردک خوب را آزاد کنند، نه وابسته از آنه که او جبران میکند یا نه، او را آزاد میکنند، چون که سفارش از بالا است. لیکن سفارش اگر از بالا باشد که این مردک خوب را حداقل 5 سال زندان باید کرد، این طمعجویان تفتیشات تمام کار را میکنند که حد اکثری مبلغ رو بالاش به گفت تاجیکا گروزید کنند، یعنی بهترین مبلغ رو از او ستانند و علاوه بر این باز حدود 5 سال او را به زندان هم برند و بگویند که خب در این قسمتی که قلابی بود تو پول گردوندی، این ما از گردنت ساقط کردیم، لیکن در مورد دعوت عمومی نمیدانم چی بلا با تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی و دیگر تو دیگر گناهگار هستی و 5 سال در زندان می شوی و این وابسته است نه از دادگاه بلکه از سفارش، از تصمیمی که در بالاها گرفته شده. یعنی شما باوری ندارید که ایزتمون آزاد کرده می شود؟ خلاصه برآوردن ممکن است؟ نه، من 100% این خیلی نمیگویم. من در دل او بالاها نیستم، تصمیم اونها را من نمیدانم چی تصمیم در نهاد دارن. شاید اونا تصمیم داشته باشن که این مردک خوب را جواب دهند و اونها حسابها دارند جواب دهند چی ضرر و نفع میبینند و زندان کنند چی ضرر و چی فایده میبینند و با همین ترازو اونها به قرار میآیند که این را جواب دهند یا نه. منظور گفته من آن است که همین کودکس جنایتی و کودکس شهروندی و کودکس معموری و کودکس نمیدونم چی در تاجیکستان یگان ارزشی ندارد. این تصمیم در دیگر
چیزا گرفته می شود. یعنی که عفو این رو ببینین که اکیالیم پیشتر گفته بودن که همین عفوی که می شود نسبت 30,000 نفر تطبیق کرده می شود، یعنی که بسیار نفرون به آزادی می برند و مردم امید زیاد داشت. لیکن من نمیخواهم که برنامه شما رو سخت سیاسی کنم. اگر شما راضی باشید من فکرم رو اندیشه‌ام رو در این موضوع میگویم، لیکن این سخت سیاسی میشود. شما میتونید فکر اندیشه خود رو گوید، لیکن سخت سیاسی نکردن. چی فکر دارین همون رو بگوید. این واقعیت، من واقعیت رو اگر بگویم این واقعیت سیاسی است. شما اگر با تماشابینان شما اگر اینی اوچام تماشابین من همگی 4 نفر است. اگر درد تماشابینای شما من بعد که تماشا میکنند درد تماشابینای شما این محض درد حقوقی باشد و درد خب خصوصی و شخصی باشد و آنها نمیخواهند به سیاست کردار باشند، من نمیخواهم که برنامه شما رو سیاسی کنم. فهمو این رو ببینید که در برنامه‌های سیاسی من اهمیت میدم، بسیار عدد نفران شرکت میکنن، یعنی که به مردم برنامه سیاسی بیشتر پسند است چه نظر به برنامه‌های حقوقی یا اینکه برنامه‌های اگه دیگر شاعران باشد، ادبیاتی باشد، و برنامه بیشتر پسند میشود، اونها وارد میشوند، به سوال‌های خود پورا جواب میگیرن. لیکن متاسفانه مردم ما ولو از این برنامه‌ها کمتر برای خود میگیرن، برنامه‌های ما باشد چیزای لازمی، یا اینکه اونها شرکت نمیکنن، خیلی که میگن شوق ندارن یا نمیخوان که از حقوق خود خبردار باشن، یا با اونها معقول است پیش دیگه نفرون رفته مصلحت‌های حقوقی مزنوک، یعنی که پول چند به خود مصلحت گیرن. من همین رو چی میکنم بسیار مردم تاجیکستان اصلا از دادگاه به دادگاه اعتماد ندارد. مردم تاجیکستان برای این باور است که خب دادگاه یعنی سود از روی قانون و عدالت کار نمی کند. سود از روی خب از یک طرف دشمنی، یعنی سود پروکورور، خب مقامات امنیت، مقامات تفتیشاتی، اینا دشمن خلقن، دشمن خلق عدالت سودی نیست و همیشه اگر کارت به اینا غلطید اینا تلاش میکنن که تو را یک نوع جزاتیان، یعنی یک نوع جزاتیان یا یک نوع از تو طمع بجوین یگانه. و مردم حق هم است. اگر کار من در تجربه زندگی خود دیدم، اگر کارت خدای نکرده به همین مقامات غلطید، به مقامات تفتیشاتی غلطید، خب اونا تمام تلاش رو میکنن که بالایت یک ماده، یک پرونده جور کنن که ماده وزنینتر باشد. یعنی اگر نفر اوباشی کرده باشد، مثال یک نفر، من همیشه همین مثال هم میارم، در زندگی هم من شاهد شده هم، یک نفر عمل اوباشی کرده در یک جای، فرض کردیم 2 نفر، من و یک رفیقم در یک رستوران یا کافه ششته‌ایم و خب گپ رفیق من با یک نفر دیگر گپاشون گریخت. ماده 237 در رستوران 237 قسم یکی، یعنی گپاشون گریخت، اونا جنگ شدن و من او نقشوی نبود، یعنی اونا هر دوش سرخوش بودن، گپاشون گریخت، جنگ شدن و من همچون یک اونجا یک شهروند در بین در آمدم. شما جدا کردم در آمدم و جدا کردم. خب پرونده رفت به پروکوراتورا گرفت. همین خیلی در
تجربه حیات من بود. بنده خودم همین شما از تجربه حیات خود گفته ایستاده یعنی یکی از خب همون حامیان حقوق در اونجا بودم، یعنی در پرونده شریک بودم و این نفرها را، یعنی همون نفری که در بین در اومد اون نفر را شریک این نفری که جبر دیده بود شریک جنایت کردن و پروکراتور دیل را کرد 237 قسم 2 نمیدونم ژ یا کدامش، که یعنی همون نفری که بین در اومد یعنی میانجی او گویا این با مسئله از گروه از طرف گروه اشخاص با مصلحت پیشکی از نمیدونم احساسات اوباشی دغلانه خب ترتیبات جمعیتی را ویران کرده و این بیچاره که خب یک کمی بیزنس داشت و یک کمی در جیبش تیم داشت، این بیچاره بله میانجی بود، یعنی خواست اونا را جنگ کردن نماند، اینا گروزید کردن و چیز کردن، خواستن که خب و البته که از او مبلغی رو هم دریافت کردن. یعنی این تجربه است که یعنی مردم ما به مقامات اصلا اعتماد ندارند و در امین خب اوف هم گمان دارند که همون پروکورور یا حتی نچالنیکی زندان منفیت دور است؟ رابر زندان یعنی تصمیم میگیرد، به گفت تاجیکا رشات میکند، تصمیم میگیرد که کی با اوف میغلطد و کی نه. این موضوع های ما برای همون است که علم که زیرا مردم دونن. بله برای همین بسیار مورد ها همین خیلی چیز است. مخصوصا ما همین برنامه تشکیل کردیم که تا که مردم خبردار شوند و چنین فریب ها داده نشوند. سه روز پیش جمشید هم چنین برنامه داشت. میبخشید من یک جلسه دارم، اگر اجازه باشد. من تشکر که تشریف آوردین اکیلیم. سلامت باشین. زنده باشید. سلامت. انتظارم در برنامه دیگه شما رو. سلامت باشید. خب تماشابینان عزیز، فکر کنم که اینجا برنامه خود رو جنبست میکنیم. اگر به کسی لازم باشد، کسی خواهد از حقوق خود خبردار باشد، کسی خواهد که به خویش و تبارون خود کمک کنند، یعنی که مبلغ پول خود رو برده به مصلحت‌های پولکی نسپرند یا اینکه به فریب یگان نفران نفرند که اینا تو آزاد میشوی، ما فلان کار کردن ممکن است، استاتیای تو رو اخی کردن ممکن است، گفتنشون ممکن است، در حالتی که قانون نبراید چون نفران قلب ماشینیکو خیلی بسیار میشوند و من مخصوصا برای همین برنامه رو امروز پیاده کردم که شما کمتر باشد هم خبردار باشین. بینندگان عزیز، من اینجا میخوام با شما خیر و منظور کنم، لیکن من میخواستم که ابونه شوین به کانال من، از حقوق خود بیشتر خبردار باشین تا که من هم شوقمند شوم و بیشتر برنامه برای شما آماده کنم و سوالهای شما جواب بدم. خب در همینجا در پناه خداوند باشین، صحت و سلامت باشین.